yamani mumeze mute bakunzi ba Generation TV ewan ibintu byari bimeze neza cyari kabisa yamani mumeze mute igitondo cyagenze neza turi ku itariki 7 z'ukwa karindwi 2026 ewana twaramutse neza turashima Imana ibintu biragenda neza cyane nkuko bisanzwe amakuru nzanye na amakuru akomatanyije na amakuru ndabwira yuko uyu munsi urubuga rw'imikino ndavuga ko big news urubuga rw'imikino rwari butangiye kuva saa 3 rwarangiye saa 6 zuzuye urumva yuko ewana big news ibiri irahangaha ikindi babwira nuko ibintu tugiye kuganira hano ni ibintu ewana byinshi cyane hano kuri Generation TV dufite ibintu byinshi cyane bikomeye cyane tuba tugiye kuganira neza hano kabisa yamana uyu munsi ikintu tugiye kuganira ku gikombe cy'isi Misiri yaraye itsinzwe na Argentine ibitego 3-0 ibinimini ibitego 3-2 Espagne itsinda Portugal igitego kimwe ubwo nahejo kubushize kuri ubwo ndababwira yuko ibintu hano bimeze neza kabisa okay reka tuganire kuri iki gikombe cy'isi. Iki gikombe cy'isi uko ibintu bimeze ni ibintu bikomeye cyane bakunzi ba Generation TV. Ibihari Misiri yaraye itsinzwe ibitego 3 ku bitego 2 ariko ndababwira tumwe mu dushya twagiye tugaragara muri no mikino y'igikombe cy'isi hagaragayemo imisifurire itari fair. Niba hano mu Rwanda tugaragaza imisifurire itari fair ariko na hanze nabyo ndabona ari ibintu biragenda biba agaterera nzamba kabisa. Igihari no kuvuga ngo imisifurire muri iki gikombe cy'isi byagaragaye neza ko byashyize akadomo muri iki gikombe cy'isi. Hamwe bamwe mu bakinnyi banini na abantu ubona yuko nyine ewan ari abantu uko byangenda kose bakwiye kuba proteja kugira ngo igikombe cy'isi kibe wenda cyagenda. Ariko wenda ibyo ngibyo nago twabihamya na wenda imisifurire nago twayihamya myinshi cyane wenda ngo tuyifate tukire ku rundi rwego wenda tuyibreminge. Ariko ngewe icyo nzi nuko iyi misifurire wenda si habe no mu Rwanda si habe no hanze ni ibintu biba nyine ari ibintu bikwiye kuba biri fair kugira ngo abantu barebe neza uko ibintu bikomba kugenda neza. Bakunzi ba Generation TV ndabwiye ko Misiri yaraye itsinzwe ibitego 2 kuri 3 bya Argentine. No ikindi babwira ndagaruka gatoya kuri match yabaye mu ijoro ryakeye by'ubushize kuri match ya Portugal na Espagne. Kuri match ya Portugal na Espagne icyo nabonyemo agahinda gakomeye, urukundo rw'igihugu, urukundo rw'ikipe, ku buryo nabonye uburyo Cristiano Ronaldo ari mararira. Ndavuga ni ebana urukundo rw'ikipe ni urukundo rukomeye cyane. Icyo navuga kuri iki gikombe cy'isi ni ibintu bibiri: mutange ubutabera bufatika kandi mutange ibintu mukwiye gutanga n'abamembers b'igikombe cy'isi. Nibyo bintu ngewe navuga hano kuri Generation TV. Nibyo bintu ngewe navuga. Ikindi gihari no kuvuga ngo imisifurire mugerageze byibura niyo mwaba munahengamiye kuri bamwe. Nose ko bamwe bavuyemo wenda ba Cristiano Ronaldo na ba Neymar
kuki babyakiriye, kuki mwumva yuko mwafata bamwe mukabazamura abandi mukabamanura? Mwihangane mufate ibintu mubishyire ku rwego rukwiye kuba ruriho. Nibyo njyewe ndi kwibwirira bano ba FIFA World Cup kabisa. Twagiye twamanutse cyane ikindi turimo ngiye kubabwira ni abanyamerika n'ababiligi. Amerika n'Ububiligi nabyo nababwiraga by'imisifurire. Ndababwira ko hano muri Amerika ikarita yahawe umukinnyi w'umunyamerika, ni ikarita yahawe y'umutuku aherutse guhabwa nyine. Uyu mukinnyi ni umukinnyi wongeye kugarukwaho mu bitangazamakuru. Uyu mukinnyi avuga ko iyi karita yayihawe nk'umuntu wakoze amakosa. Noneho uyu mukinnyi biba ngombwa yuko iyi karita niba yarasubitswe, niba ari kubw'impamvu za politike, iyi karita n'ubundi irasibwa. Imaze gusibwa ibintu bihita bihinduka akaduruvayi. Ase kuki niba umuntu yawe ikarita y'umutuku, kubera iki n'ubundi itakomeza ngo igumeho? Ni ukuvuga yuko ibintu by'imisifurire yaba mu gikombe cy'isi ntago ari ibintu biri feya. Mubigire feya, nimuzaneho impamvu za politike ngo niba ngo runaka ngakina ngo mu gihugu hanaha ngo ntabwo ngo bimuberenga ngo bimurenganzira bwo kuba bamushyiramo, ngo niba ngo runaka ngo ngakinira igihugu runaka ngo ikarita y'umutuku ngivuyeho. Abagira icyo bumvamo hano baracyumvamo. Ariko nyine igihari nuko mugomba gutanga feya ugiye muri iki gikombe cy'isi, kandi nimutanga feya muri iki gikombe cy'isi n'abandi nkatwe shampiyona y'u Rwanda, uyu musifuzi uri gusifura mu gikombe cy'isi na babandi basifura mu gihe muri shampiyona y'u Rwanda cyangwa bari gusifura muri shampiyona z'ibindi bihugu, nibo bazaboneraho icyitegererezo. Mube intangarugero mu bintu murimo, nabo babe intangarugero. Ni ukuvuga ngo rero imisifurire ntago yabaye feya muri ibi bihe turimo tureba zino match kabisa. Twamanutse cyane kabisa muri Rayon Sport. Muri Rayon Sport ikivugwa ni iki? Muri Rayon Sport ikiri kwibazwa muri hano ni ikintu kijyanye no kwinjiza. Bamwe barinjira abandi bagasohora. Ubu ngubu ndakubwira abakinyi bagera muri babiri babashize kuba bakwinjira. Abakinyi babashe kwinjira, abakinyi babashije kwinjira muri Rayon Sport. Akambanza mwinjize mu bakinyi babashije kwinjira. Ndakubwira abakinyi babashije kwinjira muri Rayon Sport, umuntu bita Habimana, umuntu bakwita Yusudiyani yabashije kuba yakwinjira muri Rayon Sport. Emery Bayisenge nawe ari mu biganiro. Ndakubwira yuko aba bakinyi bagera kuri babiri ni abakinyi bari, umwe yinjiye undi nago ari mu biganiro kabisa byo kuba yakwinjira muri Rayon Sport. Ni ukuvuga ngo aba ni abakinyi bo kwitega, ariko n'ubundi ni abakinyi mwabonye muri sezo ishize, ni abakinyi mwabonye ko ari abakinyi bafite urwego, ni abakinyi bari muri big hand, ni abantu ba big ewana bakwiye kuba bakwinjira muri Rayon Sport. Reka none mbabwire list y'abakinyi bari gusohoka, mu gihe bamwe bari kwinjira hari n'abandi bari gusohoka. Mu bakinyi bari gusohoka n'abakinyi, uwa mbere yitwa Rikawo Habimana Yves, uwo bita Matomu Bonakono, n'abakinyi barimo barasohoka muri Rayon Sport. Nuko ngo abakinyi n'abakinyi bagera muri babiri barimo barasohoka. Ariko hano Habimana Yves ni umukinyi ugiye kujya muri AS Kigali, avuye muri Rayon Sport agiye kujya muri AS Kigali.
ni ukuvuga ngo rero aba ni abakinnyi bagera muri batatu bagiye gusohoka, barimo barasohoka muri siporo, ariko abandi babiri barimo barinjira. Icyo kwitega muri siporo, siporo igihari uko binjiza abakinnyi ni nako barimo barasohoka, kandi uko abakinnyi binjira mwabyumvishe neza ko hari bamwe mu bakinnyi bagiye batanga ibirego babwira ko hari abakinnyi bari mu mwenda Rayon Sport. Icyo ndi kuvuga, ndavuga yuko uko mubinjiza cyangwa nuko mubasohora ni nako muzajya mumakisimiza neza cyangwa munareba neza ibirego babarega. Ase nimba umusohoye nta kintu azakujyana muri FIFA cyangwa muri Ferwafa, nta kirego azatanga muri FIFA cyangwa muri Ferwafa. Nuzajya usohora abakinnyi ujye unabanza urebe uko amasezerano mufitanye, kuko uko uzajya unareba uko uzajya ubasohora ni nako bazajya bakujyana mu nkiko, ugasanga basohoye benshi n'ibirego ni byinshi, ugasanga ibintu bimeze nabi cyane. Okay, amasezerano ya Gishweka, amasezerano y'Igishweka na Rayon Sport bimeze bite? Naraka kanya amasezerano y'Igishweka ya Olivier Kwizera Gishweka na Rayon Sport nago arashyirwaho umukono, ariko ndakubwira yuko uyu directeur technique w'ikipe Rayon Sport yohereje intumwa, arimo arohereza intumwa nyinshi cyane kugira ngo ziganire na Olivier Kwizera. Na n'ubu muri aka kanya nabwira ko Olivier Gishweka nago arohereza ikintu cyitwa nk'ubutumwa wenda bwihumure, nk'ubutumwa wenda ubutumwa nyine bugaragaza ko ahari cyangwa adahari. Biracyari muri mwayene, ni ibintu bikirimo biragenda bikiri mu gaterera nzamba neza kabisa. Ariko ndavuga yuko igihari nuko Rayon Sport yamaze kuba yakumvikana n'umunyezamu guturuka muri Bugesera. Ntabwo umunyezamu uri mentioning izina kuko ntabwo baramutangaza. Uyu munyezamu ni umunyezamu uturuka muri Bugesera, kandi ni umunyezamu wafasha umenyereye ino shampiyona, ni umunyezamu wafashe imipira myinshi yewe n'amapenaliti yagiye ayafata. Mu yandi makuru twakababwiye yandi avuga muri Rayon Sport nuko abafana ba APR n'abafana ba Rayon Sport ku itariki 11 z'ukwa karindwi 2026 bakwiye guhurira i Nyamirambo bakajya kuba wakwikinira ebana match niba ari gishuti, niba ntago nzi uko nayita, uko mbizi ni match nyine bazakina. Ariko aho ngaho ngomba kuba mari 5-5 ku bufatanye na Generation TV. Abafana b'ikipe ya APR n'abafana b'ikipe ba Rayon Sport bakwegurira kuri match rwose. Man, ndashaka Rujugiro rwose atera agapira, ndashaka kureba ndashaka kureba Rwarutabura nawe ndashaka Rujugiro na Rwarutabura. Ase koko ibyo babigira, ibyo bavuga ku munwa ni nabyo bavuga muri fans. Nibyo bintu nshaka kureba hagati y'abafana bombe. Iyi match rero ni kwa gatandatu ku itariki 11 match igomba kuba yaberaho. Ikindi nababwira nuko imyenda Rayon Sport igomba kwambara, igomba kuba yayambara mbere, igomba kuba yayitangaza mbere gato ya Rayon Day. Umva ko habura nk'icyumweru kimwe kugira ngo Rayon Day ibe. Ndabaga yuko Rayon Day iri mu cyumweru gitaha, nyuma y'iki cyumweru mu cyumweru gitaha. No kuvuga yuko iyi myenda nanjye ngomba kuba nayireba neza, nkareba iyi myenda ese imeze ite,
ni imyenda, abafatanyabikorwa ni abahe, ariko namwe bafatanyabikorwa mujye muzano kuri Generation TV mu